Halo perlu ngai glay pi bro saya sempat aku nika blog channel ke dong telah selembang ngak lempen isu ipi ya une u tiar bang order mo ngala pendeng kami u mentala sistem tam nadu bang apa ini review ipi sibun di komen bang bah penat long mo hoy ban ya compare but bayat dak elektrik u ya pair ini ubaya tak bateri mo Henry kat pendeng kam ban site di pom di bomolum malah wirap apa sehingga mentala sistem tam ngap pendeng kam ya ini utia kemudian cordless gun straight no dia mentala pinjau ini ngap di ba sekarang udah wirap yang ya keban tersebut dari site ya paru gitu mo ya kalau ada dia lah kemudian nilai wadah dan ya sax dengan kitang ban spray ya kenika shampoo ya nemo itu isu perang idang yarap ya tuh terus nga kala kemudian si I don't try artayaw kemudian artayaw kan tuh kemudian air Jadi harga tinggi dong ada. Depan ong ban ya compare bat ubaya dak elektrik u ya dari dak elektrik ke klanji ke bor mo kat bau ne ubada ke bitri ke kampuna ke bor. Henry ulai rapa. Perlu pet mentai dan ya let servicing ya kali ini new tiar tu banga order mo ngam ju pen ire pi hadin gato banga la ada review mentala dan la sistem kam na penan kam ini sedang ya hi udang tenat hi mentai syafrang idang yarap ya kaban khut ya kenika kali ke jengah mo yang irap man penlek servicing kena gede gacing le servicing lajang higian andai sya jika service terdar andai gede kita le servicing higian bro kami ke kali dah kemdai ke ba cakhlea adu kata tangkan no tang liberty ko adam dan kami sebun ko dede ka bam jaklia apa tang liberty ko adap tang bas spray to mo re seduna sya ban bam gane ka gun tambah ka syong pat mo teng dang iyo bitri ubam bahate kalaban namdap Andrei kumbayo mga te hadu menta na order ni badan RT battery kalau ada ji kawai ke kali
khuj hi tại nó mình đi khi này sẽ cao bao nhiêu lại vậy đó tại khuj hi đây là cầm khuj và để ai shampoo hadir kita lah spray umbian no mình hay tu ke video mah bang la like dan bakali kanu kadoh mah ngang sim batat du sabe tang kapan spa nu sim mana arti bateri ada tua ban sim bukan flan la ban sim ba lai hajar ni 1,000 mah bukan best issue 1,000 kita kalak lah yo tambah ke ba long kam best ni bateri ga long ba gila bandra akan sebab pilek andai ya berarti dau dakalat ubes bahamo ngamong bombes wadakalat udi best tam tetap tambah habu patang hayan ni aman berak sana komuni pat pilek saklau salum ara kali la charge bro apli bateri sat hano rubiang dek dala koi hiing sa charge biang bateri oke perlu tak ni engine untuk engine kalau ada clear ha ngingit kiai mah siap di kena engine nomor ba kasu pum dai baka keti mah ikut kita view biar ubang order mata la sisnen tam la sisnen sekarang right mah yai bah naga bentar ka jonga dari na bentar jong tiwe la ban best mah kumba si la ya komen dan diberi juga ayah penelkam mo dan Hendrai na benda juga tamban ndai balik stroke ti ubiang kamtam lay gan penelkam ban sa yaki skuti yaki bike yaki really the best home ngata na sa kali tambah haba fi order ba ibadon atli ga battery nang ba kandap beruk kawai ga kali ga jongki haba fi sa ka kali ga jongki te tangkat tahi dengan pendap no ya kemika jing sat junga ya kini kali te syukran nilai rap iman duduk meni te mentangan penghut di kini engine te kata ingin saya nyat no ya ka te takut ni hiperlock te ngengit fi oh Oke. Te tangkat tu nomor ba ladangan peni baru ka video kan long ba jerong ba dengan peni pisang itu lihat no. Te pintek ni iklan ni. Oke. Bye bye.
Dan na pa rin yung ibang point may ni ka channel ka nga. So, subscribe, share, but like. Kaya din yung kagawin video. Okay, bye-bye. Love you guys from Carmo Vlog.